Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje. Awukhiphe ngisho-ke nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi kusukela manje. So wena-ke nje ongakwenza ukuthi ucindezele ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba ekulethele lona namhlanje ngidakulethele-ke udaba-ke oluthusayo-ke laphana-ke ezingenayo manje zithi-ke usinde engozini yemoto-ke owayengumongameli wakuleli umnumzane uJacob Zuma we-MK ngoLwesine. Kubikwa ukuthi-ke uZuma ubesuka eNkandla ebheke eShowe eyokhankasa ngesikhathi ethola ingozi. Ngenhlanhla akalimalanga-ke. Le moto-ke ihambile-ke yasiqonda ngqo kule moto le ebihamba-ke uJacob Zuma-ke, imibiko isho njalo-ke. Ngizosacela kuwe laphana-ke mina-ke ukuthi ungene ema-comment section-ke ufike ubhale sicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezela nebhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje. Ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli.